أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد وبصن هرشبي الله رب العالمين عالمية صلاة والسلام خدا رسول پیغمبر مبن سيد سرور ريزان وسرو كمي محمد عليه الصلاة والسلام ولسر مالباتا وي وحوالو گرين وي گودريا خدا ده جهاد و خبات و برخدان کرنا ولسر چقای گل پی ریچ و شوپام بمشن عطا روشا داویه عطا روشا قیامته گلی تماشاوانا گلی خوشکو براین هیجان تبدأ بخير. قمر اجمل الشام كرم كم ثواني باشی وند بینن گلی تماشاوانا خورته مکتنا چه حالی ده انسانیت بوارنینا بونا وکا روبوت قمر ايد الشيني ام قبول دكن بلايستوكا خد ليزي بتلفوني ده دليزي امان انساني ولو بونا روبوت بابي واجي وري هندرو جبر بابي خوبا نارابن لنجي وادرشكري بي باب سروارة قبل نشاندان بله بخيراتي. Selam aleyküm. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا. Nasılsın kral? أزنا قرالم. Kralsın zaten. Yo ben kral değilim. Ben imamım. Ben hocayım. He. Ben kral değilim. Evet. Tamam. Kral değilim. Kusura Evet. bakma. Buyurun. Sen nerelisin? Ben Gaziantep'liyim. أهلا وسهلا. Sen nerelisin? Ben Mardinliyim. Güzel Mardin'de güzel. Evet. Ne iş yapıyorsun? Ticaret. He? Ticaret. Ha iyidir. Peki buyurun sorularınız varsa buyurun sorularınızı alabiliriz. Din hakkında sorularınız varsa buyurun. Sorum yok da. Yani haram mı ticaret? Yani onu söylüyorum sana. Tek onu söyleyeceğim yani. Yapacağın ticarete bağlıdır. Eğer sen mesela içki ticareti yapabilirsin. Mesela içki ticareti yaparsan haramdır, günahtır. İslam'ın yasakladığı, misal örnek veriyorum. İslam'ın yasakladığı şeyleri alıp satarsan bu haram bir ticaret olur. Yok. İslam'ın serbest kıldığı mesela yiyecek, gıda, ev eşyaları, elbise, hatta o elbiselerde eğer İslam'a uygun değilse mesela açık saçık kadın kıyafetleri bunların ticaretini yaparsan bu da haram olur. Yani yapacağın ticarete bağlıdır. Ve o ticarette hile, yalan, sahte mal ya satılmazsa hile, dolandırma falan olmazsa ticaret helaldir. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki rızkın %99'u ticarettedir. Ama helal bir ticaret. Diğer mesleklerdedir. Evet. Sağ olasın hacem mi? Peki müsaaden varsa ben sana bir soru sorabilir miyim? Çıkmam lazım hacem mi? Kendine iyi bak. Görüşürüz. Kusura bakmadan yani. Yok bir şey olmaz. گلی تماشاوانا گلی خوشکو براین هیجا اهلا وسهلا بخير اخو بارو بكن وما تعقيب بكن قناه ما يوتيوب قناه بخير اخو اللي ببنا ابونا قناه ما يوتيوب هيا ملا عبد الله كردي خليله عيني وقف في نابي مني تيك توكي ملا عبد الله كردي خليله جي بي ببنوي سينن د تيك توك دا ود فيسبوك دا ود يوتيوب وانستغرام دا ما بشوبينن بلا خير وبي قالي تماشاوانا اري ملا عبد الله كردي خليله دو يوتيوب ده بخير اخو اري بلي ما بحثا چتكد بريانها يكي قمر اجمرشيان ما قبول كد لما جينا ميزان ببابچي دليست بوينا دليست Hacı Muttalip dayı ne yapıyorsun?
Merhaba Seccam, ahlen ve sehlen. Selamu aleyküm. İlk önce selamu aleyküm. Aleykümselam. Ben hacı değilim. Ben hacı değilim. Ben hacı değilim. Yani her sakallı, her takı yapan hacı değildir. Ben imamım. Ben hocayım. Evet. Hocam saygılar. Selamun aleyküm. Sağ olun. Sen nerelisin? Ben de Kırıkkaleliyim. Ha, ahlen ve sehlen. Sormak istediğin herhangi... Ben Mardinliyim, Mardin. Kırıkkale'yi biliyor musun? Evet, ben adını duymuşsun, ismini duymuşsun bana. İsmini mi duydun? Sormak istediğin herhangi dini sorular var mı? Var. Buyurun. Mesela İslam. Hocam. Merhaba, ahlen ve sehlen. Saygılar hocam. Ehlen Sağ mesela. olun, teşekkür ederiz. Bu Suriyeli. Sorularınız varsa buyurun, sorabilirsiniz. Sorularım mı nasıl diyor sorayım. Sen sor. Ben bir soru sorayım. Müsaadeniz varsa ben bir... Ali. İmam. İmam bir tane imam. Bale Seyda, aleyküm selam, serçavalati, ahlen ve sehlen. Seyda Feyzullah, aleyküm selam, serçavala. Ama você também sacou. Esse paquete disse que. Ya kişi kamerayı bir şeyini am kabul dikin. Yani bir hemen am pırsaka wan habe, am şuara beşin. Yani am pırsaki jawab bikin. Yani inşallah istifade be habe. Çin abi koy şanine de. Gel tamaşamana bخيرا و par bikin. Ya zina haram. Rabbi alem bi ve la taqrabu zina. Neziki zina inebin. İnnehu kana fahişeten ve sa sebilen. Tişeki fahşu çapalı vreka pisa. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ali. Ahlen ve sehlen. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Sağ olun, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyisin. Çok şükür Çok ben de şükür. iyiyim. Kaç yaşındasın? Ben kaç yaş gösteriyorum? Sence ben kaç yaşındayım? 85. 85. 85 yaşında. Allah-u Teala hayırda uzun ömürler versin inşallah. Kaç yaş? Evet. Sen Doğru, kaç yaş? doğru bildi mi? 45'i çıkarsın. 85'ten 45 mi çıkarsın? Ha. Yok daha Yok neler. ya yalan. Yalan mı? Yalan. Yalan iyi bir şey değil dayım ya. Yani ben kaç yaşında gözüküyorum? 80 var. Ben 80 yaşında. Yok. 60 var rahat. 60. 60 mı diyorsunuz? He. Doğrusu ne? Ben 80 diyorum. Evet, 80 ya 80 olsun. Evet, 80. Hadi, Seni öyle kırmayalım. Benim Ha, öyle. 80 yaşında olsun. Evet, arkadaşın bir sorusu varsa buyurun, sorularınızı alabiliriz. Ne istiyorsan. Neresin? Böyle dini soru da sorabilirsin. Ministeri. Ben sana soru sorabilir miyim? Ha, o sana Sor. sorsun. İslam'ın şartlarını bize söyleyebilir mi? Kaçtır İslam'ın şartları? 5. 5. Aferin. Peki söyleyebilir misin teker teker her 5'i? Söyler ya. Evet. Namaz kılmak, oruç tutmak, Evet, zekat vermek, evet. hacca gitmek,
Kelime-i şehadet getirmek. Çok güzel. Aferin. Peki kelime-i şehadet bize söyleyebilir misin? Kelime-i şehadeti getirebilir misin? Söyleyebilir misin? Onu bilmiyor ama eşhedü enne. Eşhedü enne ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Aferin. Aferin. Valla çok güzel. Evet. Sor dayı sor. Bu Evet. bilir. Aferin. Aferin. Başka bir şey soruyor mu? Valla başka bir soru daha sorayım. Sor. İmanın şartlarını da bize söyleyebilir misin? İmanın şartları. Tamam. Allah'a inan. İman yani. Allah'a Evet. iman. Hemen. Evet. Meleklere iman. Kitaplara Evet. iman. Peygamberlere iman. Evet. Ahirete iman. Kadere iman. Aferin. Aferin. Evet. Aferin. Aferin. Çok güzel bildin. İnşallah. Peki bir soru daha sorayım. Tamam. Rabbimiz kimdir? Allah, Aferin. Kitabımız Kur'an, Kur'an-ı Kerim. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sallallahu sellem. aleyhi ve sellem. Aferin. Dinimiz İslam. Valla çok güzel bildin. Aferin. Günde kaç vakit namaz kılmamız gerekir? Günde kaç vakit namaz vardır? 5. Aferin. Aferin. Maşallah. Maşallah. Barakallah. Allah-u Teala seni salihlerden eylesin inşallah. Evet. Amin. Evet seninle Ali sormak istediğin soruyu. Valla sen sor ben değil de Ben bu soracağım. sor bakayım. Sor. Peygamberlerin yani Allah'ın adını biliyor musunuz? Kaç 81 tane mi adı var? 99. 99 adı var ya. Sesi kesildi valla. Bir daha sor. Allah'ın 99 ismini biliyor musunuz? Güzel bir soru sordu. Ses kesildi. Allah'ın diyor 99 ismini diyor sayar mısınız diyor. Bale geli tamaşavana geli hoşku brain heja. Rabbi alemi Sureti Bakara ayeta 155. Dibe çi? Dibe وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Muhakkak ame ve cerbenin ame ve imtihane bikin. Ve enek tırse ve burçibuni. U kembuna male ve nafse ve fekiye ve mekem bikin. Ame ve buvana imtihane bikin. U tişi mizginiye bide ego sabır bikin. Havale Hamza aleyküm selam ser çabar ahlen ve sahlen. Kan bir havale Recep kabul. Bale. Bale Kerem kan. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sağ olun teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi. Çok şükür. Nerelisin? Ben Mardin. Nereli? Siz nerelisiniz? Mardin. Siz nerelisiniz? Kilis. Ahlen ve sahlen. Biliyor musun kilise? Evet. Ya- Valla ses gelmiyor. Ses gelmiyor. Niye yani? İnternetiniz zayıftır. İnternetiniz zayıf. Valla anlaşılmıyor. İnternetimiz güzel. Milan ağa gotiye matın ha vastı he. Ya çilom na vastın. Ma kıyam robotun. Ma kıyam hassinin. Ya hassin jid dubatılın. Am duwastın. Lebelem çipkin. Am mecburin ji İslami re hizmet yapkin.
Ya emir uniştina mala xol ser doşeka xo emir uniştina ama paldayna ava maxwarna melber meya normalem ne tişteka ashabiyen peygamber aleyhissalatu vesselam li çola bi birçîbûnî bi pêxwas bê cil bê xwarin bê tişt rihê xwe canê xwe fida kirin xizmet ji İslamê re kirin İslam ayîne heta vê rojama yê me mala xwe rûniştîna paldayna li ser doşeka ya me ne tişteka yani bu westin jî normal e ya me li ber daba ashabiya ne tişteka وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أبو علي Barzani Saçavarım. Maaşın canım sahibi sen nasılsın iyisin? Allah'ım şükür nasıl olsun dayı be. Sen nerelisin? Ben Türkiye'liyim dayı. Türkiye. Ya tamam hangi şehirden? Hangi neresinden? İzmir. Öyle söyle tamam. Mesut, sen İzmir'den. Ben Mardinliyim. Oo, güzel dayı. Arkadaşlar Evet. hoş geldiniz. Peki sormak istediğin soru var mı? Dini soru. Sayın hocam, size bir soru soracağım. Sorabilir miyim? Evet buyurun. Yorumda arkadaşlar şey demiş. Allah'ın 99 ismini sorar mısın demişler. Evet. İnternet kesildi. Bana telefon gelince internet kesiliyor. İnternet kesildi. Evet buyurun. Soruyu tekrar. Allah'ın 99 ismini sorar mısın demişler. Ses gelmiyor. Dayıcım, Allah'ın 99 ismini sorar mısın demişler. Bana telefon geldiği zaman internet kesiliyor. Anlıyorum dayıcım. İnternet gitti. Allah'ın 99 ismini sayar mı demiş. بله گری تماشاوانم وقتا گو تلفون جمرته اینترنتا مقد بیدی دنگ مهوانی من نایمن دنگ مهوان نایمن دنگ مهوان ناتمن دبیگوان بگرن و دیسل مبگرن بله گری تماشاوانم پیغمبر علیه الصلاة والسلام هلو کی گو ابو هریره خدا شی راضی به جه روایت کریا دبی ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. علي برزاني سرچاوار أهلا وسهلا. رب عالم للشكل والشمال والصورة ونام زيني خد تعالى المال وملك والثروة ومقام الرتبة والدبلومة ونام زيني ناخو خد تعالى للشد ميزيني لقلبي ولعمل وكرني ود ميزيني الله تعالى للشكل الشمالي لبجن بالا لخشكاتيا والمالي ونامزني لقلبي وعملي ودمزني بلي كلام كام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا سيد أبا باشن جانو باشن دنگه تنهایی دنگي مناي هاي هايتي يا مقركا وقلا اشتيا Yine. Bana yardımcı et. Başı Seyda. Ha yayına tedarrutte şebekata hoş nakşine. يا خوش دكشاني خلك المتقرن تلفوني متكين تلفون المتي قو تلفوني جملتي انترنت قدبي انترنت من ايه فيها شبكية لمت تلفوني جملتين ازدقرم انترنت قدبي Seyda. ليه كلام كان Debe Seyda ek maaş degren çima derin cami ek maaş nagren çima narın camiye. ها ولا من از معاش ناقر مجي وقت شما جامعين
السيدة كيجمرا كو از معاشنا علاقه مش انا از بخو معاش ناقرم انا قدر ليما انا الرسمي ما از امامتي وظيفه ناكم از بسري خو الشخص كم ما انا خو ما قلت بي شاخيل ميجا كما جامي الميجا خذكم علاقه من قدر فلانينا اذا هذا جواب برسا اي قلت ما ناتشن اذا جواب برسا زوا يا وانسان از خود كم سيدا بلي شرا سوري كي تركي بيجب بيجب كرمانجي بيجا كرماجي زيدا نزانم از دوام بكم جرت بيجم سواني شو بيجي كرمانجي بيجا كرمانجي نزاني يا مع رمضان نه بي مع رمضان بي مع رمضان يا يعني مع رمضان دانه اره از روجي بگرم و بي حمتي خو روجيا خو تشكي واخم روجيا ما خراد بنابه خیرا نابی چه وقتی چه زمان و چه وقت و چه روژی بگره حسکه یا سنت به حسکه یا قضا به حسکه یا رمضان به گوت به حمدی خوا آوه بخوی خوارنه بخوی روژی خیرا نابی فرق نینا کی جان مهده فرق ناکه سيدا يكي جمرا كو دبي دشكيه نا كيجي قوت به غلط قوت يا غلط نولوية نوكوية ناشكي خيرا نابي روجيا سنتي دبي دشكيه روجيا ما رمضان لا يا رمضان يجي ناشكي ويا سنة يجي ناشكي ويا قضاء يجي ناشكي بي حمدي قوت آوه بخوي خوارنه تيرجي بخوي خيرا نابي سيدا انا هم ليشات دشغل غربتي اره هم نكان روشي بگرن هم چا بکن تو مجبوري روجي بگري دبج عيشي خو بردا وين هاي بكي هما حسبك الشركتا هاتا قرتن الشركتي ونجعيش درخصن وني چاواكن مجبور ما هكي ونين مالي يعني مجبور روجي اخو بگري ديني ما پر ديني ما لو ديني وهب نجي ابجي ديني خذ تعالى يا فرضا خذ سر حمود ديا الديني تاعنا مثلا انا مقاو تلفونات تب من يارك يا إيه انا تلفونات تناجي تلفونك اخواني وناكري اري ولا ديني تاعنا هذا وين مليار بدا ديني خوا شما دير تلفوني ند ديني قو دستي خو بقنا قركات دا يعني ند ديني قو ورن عاجل شتبو خوازن فهمو ورا وقت دشغل هم نكان بگره سيدا انا ايغو دقرن مديتنا عيشه خوشي تكن اما قال لك ايغو ما ناس تكن قنديه ما اقرباي ما ناس دوستي ما اوجي للشركات شغلن دمها رمضان ده دقرما هابيني ده سي 4 سال بلت دي الدنيا تام قربو رمضان دكتا هابيني ده وديس الانشاءات حتى العراقي للدهوكي للسليمانيه لوان باجاري قرب شغلي وديس قرتن تراس بي ايشي ما قرانه زعف قرانه وطاشوري مزي ظالمه يا دبشوي عيشي بردا او عيشي قونه هنا في بقري دبشوي عيشي بردا هذا درك دي بشغله هذا قازم تشكي بيجن بيجن إنسانك مقدور درما ويتل الديندار لا علاجك ما محتاج فكي نوجي نار كفرتا وهي اره قابا إنه خوش به نكار به روشي بقري براستيج نكار به بقري هكا بايرة رحت بو وي قزاكي ورحت نبي وي كفارتا خو بده كفارتا جمع ببازه بسمين فرنا بله مگو كاي از فرسكي شو بكم فرسكي بيجا كلمة شهادتي وكانش مرة بيشن كلمة شهادتي اره بيجا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله آفرين معناه بيجي وكان بيشن حضرت محمد صلى الله عليه وسلم بيغمبر وشيوية يا عولنا قلت أشهد أن لا إله إلا الله تمانا وين قلت ها جو مكو خدي يك من حسنك تمام ها كادي سبيجا مكو خدي يك محمد صلى الله عليه وسلم بيغمبر وشيوية خدي يك راستا الله يك اللي تبرد نويت بيشي
دبردت بيجي از باور دكم گوش الله به تو اله حق نينن يعني الهتي حق الله تعالى تنيا اله يعني يقوم هو جير عبادت بكي تسليميت وطاعت وعبادت بكي وامر فرمان المشيكي قانون ونظام سرسري مديني اله يقوم وي وظيفه دكي حق الهتي الله تعالى تنير نشتك سيديريا امج الله بيبا تو الهك حق قبول ناكن همو اله السخطة رد وانكار دكن كي قانون خدي قبول نكي ضد قانون الله تعالى قانون ونظام والسيستم قدم تشيكي او دعوة الهتيتك وان الهي السخطة دبيبا مرات بكن وانكار بكن سيدا إجا هركز إنسان إلا كي أكسكيوه هي إجا هفال دبيجن كي سيدارة بيجن نابي خدا نود ونيا حب كالج مرة بيجن بلي نوطونه نابي خو تعالى هنا يعني حموانها أزبرز نزانم از حمو أزبرز نزانم مثلا الله الرحمن الرحيم الغفور العزيز الجبار المتكبر السميع العليم المذل المعز الصبور الشكور يعني كان حما او هاگو وانا اقلیم لازم لگوت بکا یکو هر نوطی سرها بیجا نانا اینه بیرامن مجي جو هر انسان كي داي اكسكياوي هي يعني از نابم تقشي زاني از يويجي بله يعني مقش از بره نكريا يعني مقش از بره نكريا مثلا ام قالك تشتا زانن وقتك انسان جمرة تشد بيجي ويا نيدا مران كبير دكر بله اذا باش انا اخوا فرسنا ويدي نبن خاطره وا ام هناك مهباني دي بلكي بين سيدا بله نميا قزا نميا قزا اري قزا هيا يو يكي جبرا قول نميا قزا تنل دبي القرآن الكريم در باص نابه دبي جبرا قول قزا قلميش نك سنتا تشيك قزا جي قلميش سنتا تشيك كي قلت نو دوندي نغير لما جاء قزاي هيا لما جاء قزاي هيا قزا هي شو إذا بي القرآن الكريم لا تنه نميا قزا او هيا القرآن اذا تنه حديث هذا هيا قرآن حمود تشتيش من انا بيجيكي حديث دبيشي اي اسلام بقرآن وحديث يبدو تمام دكن ورأي امين مثلا قالك تشد بي حديث تا اول شوية حديث تا اول شوية حديث بلي. اول بي ورأي بله اذا باش ناخذ خاطرنا وقدر حتى بدين زيدا وغربة نجاب على وسانا بله قالي تماشوانا قالي خشكو براين هجا ربع عالم دي سورة مايدة آيتا هشتي وحبت وهشتي وهشتاد هالو قلت يوم دبي يا أيها الذين آمنوا قال يا أهل إيمانين لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم وان تشتي حلال باقجي قو خديش ولا حلال كريان لخوا حرام نكن ولا تعتدوا وش حد يخد درباس نكن يعني وان سينورو تشزگيه قو خدي دانيا وان سينورا نپرچقينن درباس نكن إن الله لا يحب المعتدين محقق خود تعالی حج انسانی کو حد خود درباس بکی خود تعالی حج واناکی و کلوا مما رزقكم الله تشتاقوا خودی کریه رزقی و حلالا طیبا تشتا حلال و پاقش بخن واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون وی الله کو ایمان و باوری پیانیا تقوایا وی بکن ناخوا دوان آیت هذا رب العالمین چیز من گفت سورة مائدة آياتها هشتي وحبت وهشتي وهشت وان تشتي باقشي قو خدي الوا حلال كرنا الخوا حرام نكن بيك وش حد خو درباس نكن حد يعني سينوري الله تعالى نپرچخينن چزگیا خوده درباس نکن سینوره کو خوده چرچلا کو خودش ولا دانیا درباسی وی نبن لورا خو تعالی حج وا کسی کو حد خو درباس بگن خوده حج وانا کی حد درباس کرن چیا گو قانون الله تعالی قبول نکن
ام ضدی قانونا خودم قانون کدی چیکن ابا اب دبی حد در باس کرن دادید هر دولت دنیا دبی قرمزی çizgi قرمزی çizgi ما هنا سینور ما هنا دوان قرمزی çizgiya wa sinora derbas bike tedit ev devlet kabul nake te cezat ke te kuşe haydi Allah Teala ji sinori wi anayasa wi kanun u nizami wi hena va kanun u nizama had derbas nekin قالت باشمانه بخير اخو ما تعقيب كلمه بشو بينن قناه ما يوتيوب جي ملا عبد الله كردي خليله دي يوتيوب دي قناه ما تعقيب كلمه بشو بين بلا خيره وبي خير اخو ما تعقيب كن بله پشتات القبله بتكاري قراني بخويني علي Selamünaleyküm hocam. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hocam nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyisin? Allah razı olsun hocam, sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ya bazı arkadaşlar bana kamera gönderiyor. Onları canlı yayına alıyorum. Evet hocam. Diyelim ki böyle yapmış. Uzanmış. Ya da elinde oyun oynuyor. Ya da müzik. Elinde saz, müzik var. Hiç. Sanki orada kimse yok. O sanki kamera göndermemiş. Yani neyle meşgulüyle devam ediyor. Bak sen öyle yapmadın. Sen güzelce kamerayı gönderdin. Esselamu aleyküm dedin. Ben de aleyküm selam dedim. Bak ne kadar hoş dedim. Evet. Bazıları bana kamera gönderiyor. Ya uzanarak, yatarak, müzik çalarak, müziğin sesini kesmiyor. Oyun oynuyor. Elinde oyun. Hatta konuşmuyor. Hiç cevap vermiyor. Sen çok selam verdin. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hocam memleket neresi sizin? Mardin. Serçavemin hocam. Serçave şanım ve sana kurmancı zane. Biraz. Az çok. Tışku değil. Erzurum, Siirt. Ahlen ve sahlen. Allah razı olsun hocam. Eyvallah. Hocam hocam bize bol bol dua edin. Sağ olun, teşekkür ederiz. Soruların varsa buyurun sen. Hocam vallahi şu an aklıma gelen hiçbir sorum yok. Evet, tamam. Tamam. Peki ben... Tamam, teşekkür ederiz. Sağ olun hocam, görüşmek üzere. Ahlen ve sahlen. نبي والله وصولي نمزنا يعني ما برسيت أنا ديتنا نبي زاروكا من تلفونها بدستي خوشيت كي وبي خوب خود اشتغلي أبي جن هنا نخير يا جنين يعني جن هنا زراري نادنا كسي اش قندي خليل هيكر بولاني ما فازينا بدي سفر صافا بالبيسين شكرا ما خا عليكم السلام هليا هليا سچابارا الحمد لله havale sipan demat çuva ser haybe he ana çuma got çuvi mişi bkhara baba az na çuma az jwede manatın gabat çuvi mişi bkhara baba ملي الله عليه السلام سرچ عبار اهلا وسهلا مثلا حديثات پیغمبر عليه الصلاه والسلام دي سن بين بيراقه ربيع عالمي المال وملكي والشكل الشمالي ونام زني ناخذ تعالى الشد مزين القلب والعمل ود مزين مثلا قلب كقلبته ايمان اخلاص تدا هي ان تنيا قابا قلبته تدا ايمان هبه يدوي عملته حال وحركته ترابون ونشته جويل غوري و ايمان بن حال وحركت چلو بن قلبي شي بولو يا قلبي چلو به حال وحركته تشي بولونا
يدي قالك إنسان جانا الميش ناكن روجي ناقرن علاقة بخون بيرك الروت وطازية يا دبي أس قلبي مني باقجة فرات كي قلبي تي باقج بانا حال وحركتي تل درفجي ويوك إسلامي بانا قلبي تا باقج بي باقجيا قلب چه بإيمان وباورية يا هاگر إيمان وباورية بقانون الله تعالى بترها بانا إنا قوتي أمن وفرماني خدي نجي خدي تعالى بيجيت بالميش بكا روجي بقرا بعلاقة نبخو قماري نليزا خروط وطازي وشبلاق نكا زنا نكا يا تبقى حراميات تبكي وتبي قلبي مني باقجة إيه ناقة قلب باقجي ولويا وقلبي تي باقج بانا حال وحركتي تجي الجوري وي قلبي تي باقج بانا ولا او مسألة وي قولنجي والعظمانة سري والعردي أزوي نزان مولا او چه مسألة يعني از مساج نبینم خودی از نگیم آب خوینم علیکم السلام حوالی میران سر جوانم او حوال متقرن تلفون حنجيش منتين بلكي نهده تلفونيش من هاتنا ازي تلفونا قرم ايدي انترنت جي تلفونيش منتين انترنت قدبين مديات ميردين كرم كا قمنا يجمنا بشينا حوالي سلو سر جوان انا حوالي عثمان سر جوان اهلا وسهلا تبيش من دعاب قبل قدرا من فبي خوتانا شفاء سلامتي اشترى بشني وعيشة لحبين خيري دا خلاص معنا خونا نزانم بله دوما حرامه دبي تانسيون وشكري ديا من هاي ما بلا روجي بقري انا يا وتيقو بير حسس بي بيشي تهلوكه بي بلا نقري وتيقو نورمال بي بلا بقري يعني يا ترها خبر دي نقولها امين وتعالى ماشي ادب وحياة وفهتي محافظ يعني الدور نكي ان شاء الله نخير رسمي نكاح ناكب شونا ديني نكاحي السلام عليكم kolay gelsin. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا. Nasılsın, iyi misin abi amca? Valla teşekkür ederiz. Sen nasılsın? İyi misin inşallah? Sesim geliyor. Sesim geliyor mu? İnternet kodu benim açmam. Gel tamaşaman kusura nemezenim. Ya çava mezene harama biraka bimir.
باز حج زلامك يديتكم زلامك حج بيركك بمير بكي حرامك جناها تشتكي زاف فحش وشابالو بيسا كم بيركا مير زلامك هاري بولاز حج يدكم او شنك بولاز حج زلامك يديتكم زاف تشتكي بيسو فحش ياو بله دومت ما حرامه یاوش بگو اسلامی گوتیه نکا اتشتاگو خدای پیغمبر گو نکا دبی حرام یاساق معنی حرام یعنی یاساق كلام كني قو قمرة بيشني بلا بيشني يا دبي أمو بابي خوا جب جينا بابي من الجمع وديام يجي مامي قربانك يبدن ما تشاويا يا الله تقول شوا أباقو باب ودي يعني جنو ميل نلبا هبن كايدي مسألة باتشيت بيقوم هو دي زانبي شوا بسالي خو برس غريكا كم مسألة كم بشتي كو جاب قطاني يعني جاب قطاني دو مسألة هل دراها به پره وهابن به همیش خور قربانه که بدن چه بیانی چما چنامه به پره زلام وقتی گو نبز زناوی به نکارن بستین مدیات مردین کرم کام مدیات مردین تعقیب چیه تا گو نه 4000 نه هزار بیت نگاری وری بله اف دعوتا گو زلام و پیرک دنام هفته برخشن حراما گناها السلام عليكم ضيع كلام كل hocam nasılsın hocam? Başın canım sohbet çalayın. Hocam güzel bir söz bırak hocam. Aleyküm selam. Başın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Rahmetullahi berekat. Hocam. Bu İman Mehmet'in oğludur. Çavay Seyda. Başın canım sohbet. مشكود هنا خدام مش مستبين هنا ام كيفين كيفين دنيا بوش يان مرن يان ها باشا راستا باشا يعني وسام مازن ويا هبالي قبل بيخ بدمن او هبالي بنات الدنيا بوشا راستا هبال علي وكيكو الدنيا مرنا امي بمرن انما تين الدنيا يناخو اب صنابه وكا ساعتا صنابه يا صارونا عافرم وكيكو الدنيا جاركتنا مناينا بدنيا اب دنيا مرنا اناخا قيمتي ويم زانبن ام شخونا اخرتا خونا خدمت وخباتي بكن برياء الله تعالى دا طاعات وعبادات بكن فهموا ده عيني وصايا خذ راسك خذ الراس بيجي انا مقو والله ميج ناقن تشوار شو بيجي ولا قول ميج نكن قناها كي موزنا بلا الميجا خذكن ولا مازنا الميش فرض امري اسلاميه بلي مازن الميجا خذكن اش خليلا كربوراني ما خليلا كربوران سرچا منش خذها مش ميردين مسيبين هنا ولا امشي عاطز يقول مالته ما باشا ما تعقيب بكن منقول تعقيبات الحسابين ما بكن اي خذها كلام ده فيجي فيها قدام امي سوريا اشتا فيجا ماشي دروني كيف تبقى باشا يا باشا ايه مخاطب مشي في حاجه بقى باشا يا باشا مفهم نكد
موقع kaptırmış ve dünyayı peva ve tişte ve dünyayı boş ne başın. Ne başım. Em necbo ve dünyayı çebuna. Em çebuna bu ahireti. Yan cennete ebedi yan cehenneme ebedi. Em necbo ve dünyayı çebuna guam zamanı kwa hamiki. Lve dünyayı karşı bekenş boy menfiata ve dünyayı nekhe. Dve guam iş ahirete khura bakhtın. Mago. Hamal. Denge vakit bu. Havale Osman Saçava. Ya geli tamaşavana ka çavaya jimre masajı bin misenin. Vaqta go yekte canlı yayını. Canlı yayın çava çedbe. Deng de sakine na sakine. Khira khoş mine beşin. Agar zafe ve go bet sakine na khaz nama kasi tenim. Kab khira kho beşin. Absadu çilo haş habl vedre ya. Yorme kho bin misenin. Canlı yayını çavaya. Yak dibet sakine henek be na sakine. Böyle geli tamaşamana. Kamun dibetçi. Şirobe ve ambustenin. Esra. Ve absat canın pırsın. Kusura ne mezene pırsata mı ne diytiyor. Ka pırsa kodisa bejam. Esra. Valla henek dibe deng tev henek dibe nay. Nizami de çok. Ya organ bağışlama yani az bu tavsiye nakim yani idi ki çava bu ki asıl ava. Yani organ bağışlama henek alemi İslami fetva pe ne dana. Yani gotiye ne caz. Aleyküm selam. Havale dindar. Khayra khoma takip bikin. Dibe az zayıfım ne kanun roji bigirim. Ya ye zayıf şi kanun roji bigirim. Çima ne karım? Yani got beyaz ne karım şi khot ne karı. Kala bicer bena. Çavat ne karı. Yani gora got ne khoşe ne khoş be hangi ame be roji ne gram. Havale deng. Tamam. Dibe kaçıkka guam mazın bikin. Ma çava ya ana evlatlık de İslam denina. Yani zaroka ki be devbab kuruk be kaçık be biaze enim khodi bikim tamam khodi bika khayra. Zaroka ki yetim çu kuruk be çık kaçık be khodi tiyele bika lebele nabe kureta nabe kaçata. Nabe kuru kaç. Yani ev kaçık taanil mala khwa tamazın kir. اشترى غريبة جوي إسلامي ماليرة غريبة هكذا كرك خدي كربي أو كرك بالغ بو أو بيركاتا جبرة غريبا أهلين يا هوا دكا كرم كان قمنا بيشن
بله گلی تماشاوانم خیره خواه پار بکن و وشانا زندی آباله دکرم که وشانا زندی گو بخوازی ya zaman az ki bugün bir şey kameraya bir şey nasıl bugürüm. Böyle tu bebek caiza halala ve tego jinu mer halaliye hebdu ben je aba jinu mer be tu bebek caiza le ve tego ne ya jinu mer be ya henek zilame garip yan heke pire ka garip بله حواله سرقان كلام كقمنا بشنو قم هوي بروجي بيت خوينه بدي روجي خرانا بي دبي ازي نخوشم سيليكوس مش كان ملا فرسيا قلت يا روجي نقرا يا قابا تبخوزاني وتقول تزان تكاربي بقرا قلت بير حسس ببي نقرا يدي تبخو شتر زاني يعني بله قال تماشاوان امي هنا كي نابرك بدنا دي اشراعاتك بدنا خو نباشا زابدو درش شي بوام وسطهن امي اشراعاتك بدنا خو ودنها بخاطري وبخيرا خو ما تعقيب بكن من خير خوشيدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته